Impact TV agenda Manipur noya Kuki edition hinbajau se Dr. George T. Haukemin kahin le moven he. Tunya say khom dingo thupi topic chahile absolute disregard of MOA T thupi he in. Hichi thupi issue say khom na dinga tunya helai studio mona hung khom guest ho phone don hin nei kate. Kajit langa to he le Pu Sai Boy Haukip, General Secretary All Tribal Student Union Manipur in, so le alaya tau he le Pu Len Chongloi, Scholar Manipur University hin, so le aninga tau corner he le Helun Mosi Thangyo in, amayong scholar khat hi. Thimjil namun sangpe na inayo Manipur la dinga Manipur University a VC AC Pandey la do na dinga Manipur Student Union hon ki phinna hinnayo chu chom khat jawin Manipur University Teacher Association le Manipur University Staff Association ho jaw na in ahung che lakinin wang phanum ta in August 16 ni kho in protestal hall le Human Resources Development state government head pina in Memorandum of Understanding kiti khat ananayovin ahin la so le heva head ding khat chu inquiry ding in Human Resources Development in SC Pandey 30 days leave an appeal chu September date one in joining report ahin pay to kilhon in Manipur University Teaching Association le Manipur University Staff Association ho he MU Act 2005 dungju ya Order and Discipline atong kha in hiji achu hiji he thai loading association a hi ati in banan ball khomin he hiji chun tu hin student le teaching faculty community a ko nen nasata in kiphinna dingin ta en tu a mabana dinga ke mu cha hele September 4 chana tichi Memorandum of Understanding dungju ya na to la hi lawa hele strike atha ba pat kit ding ti he hi in chule tuni a he he ho thu to chun adang dang Manipur University issue vet chat poma ge so to ke ho khom na hin nei ding o hi tuin ama sapinin Pu Sai Boy nang do na ne neng katin tu nai cha Manipur University a protest ball ho musule adang dang muta sule adang hosi si hin confidential meeting khat anayovin VC hitabang hiding VC hitabang a bowling ti amaho sungki ka confidential in ki hauna newen ji chung changa hin at sumin allegation na bolobin sule press statement jong hong do bin hi ipi mong ham amaho confidential agreement anayo hi sule no ho in is chung cha press statement na bolo refutation hungam ai lawa hele ichan na ge hutam chi ka la in sai te mo ki pawmin that 28 July 2018 ni hua he Manipur University community CCT de tai tu la ya sai da no ta ba le Manipur University community or stakeholder ki tia le he na mo sai da na he musu musa muta hung hi wahin amo hin agitation and ball wa yong hi alang khana sei lawan abona hi pre planned togon VC Pandey no do ding HCC su buring ding tia he amo sunga hi ki phinna an ball lai wa hi agreement an nei wa hi chi agenda dung ru ya chu ana chalu confidential aki ho naw khat hung hi hen hi chi 16 August Ministry of Human Resource Development to Manipur government to MU community ho zau na agreement an nei zo wa chu chi hung ki mo do hi ne aya chu hi chi piti ham tia hi le hen amo ki ho dung zu ya chu koi hi zong le VC Pandey ino do zo ti mu le koi senior most professor khat chun VC in charge wan la ding a hin koi hi zong le hi chi in charge in la chun hi chi wa ki ho na hi regard na bol diu fulfill na bol diu he ti chun hi ne alang khada ki sei nom pen at sumena ki sei pen chui le chun hi chi VC Pandey bo se chung cha nga no do na ding agitation na hi pon it's beyond Pandey issue hi ti pa he at sumin ki mu do hin chi wa he aji chu
ตัว AP ปันเดอสอลดอโจว่าฮิจิ agreement ปาฮิอบานบานาอันซาลปีว่าฮิติอาจูอลังคันอินเซเลฮิไลล่ามีนพอยน์ที่ทุ่มเลลิโอมินเฮอันนี้กี่หัวน่าจูมาสังอากี่หัวนายบางว่าจูพรีพลานเฮกิตินะป้าจู VC in charge ของกิลาลาเล่เสียมกิโซกิติป้าฮิ registrar กูนะอัตโตมอนเขียลดิ้งขวามขัดก่อยดิ้งอันนี้นะจดินกิติ deputy registrar ป้าจงฮิเขียลดัวขัดก่อยดิ้งอันลีนะฮิเดวิดโจเตยอง joint registrar กูนะลาดัวดิ้งกิติหัวฮิอันนั้นเจ้าตัวกิโลน่าจู VC ปาน in charge อันลาจู agreement จูว่าจูอบานบานา order อันโซเปโจเตกิลาดัวนะเสียมกิโซกิลาดัวนะหอยอบานบานาหงมาฮินจุดท้ายเลยสุมินอันนี้ก็ใส่นมคิดเป็นจู independent กู inquiry committee อติที่ว่า independent wording อะเจ้าโลจีอันนี้เลี้ยมขัดนี่ทุ่มขัด extend กี่บอลเบ agitation หุ่นป้าจูอามัวอาสุงานกี่หัวน่าจูเลยก็ inquiry committee หุ่นจงเลย at every stage of the inquiry on Professor Epi Pandey the accompaniment of representative of the constituent unit of university community ฮีง่ายดิ้งฮีกิจยาเกี่ยวกับเลยจนห้อยไล่ชม independent inquiry committee ที่อุตสาหที่หัวฮี media expose ของกี่บอลเลยอีพียงจวนใช้ในปวินฮิจิอาจูสุมินกิดิมันเปลี่ยนช่วยเลยเอพีปันดีจุงไง inquiry committee อมว่างาฮิจิ MU community หัวจุงไง government and investigation นับบอลไงเวทีสุมินดีมันอันนี้กี่บอลหินตุจันยันนี่มาจ้าบ้างจะอมในป่วยที่จูหินฮิจิ confidential document จุงจางหินลุงโดนตาจูตัวไลน์ media หอนจงตัวนี้ discussion นี่ในตะบังไปนี่ขัดบีอันนั้นกวนเดียวทำกี่ตีจงเลยขัดสารกวนเราจงหินลุงโดนตาที่จูสมลังกายตัวตัดดีงากันใส่นมโอเคเก็บพามันไอ้แหละที่ confidential agreement อันนี้เป่าให้พายแบบขัดจงให้ implement กี่บอลดอกไตตีเทหินนะ transfer posting PP ทำ MU administration ชงอย่างเอามันไอ้ละ conference นับบอล conference ของนับบอลโลเฮียนนะตัวให้มิพิอากูนะให้ตะบังfeedback น้ำหมูมันจะจงจางไงไอ้ที่มิพิอากูนะ feedback จะชัวร์กี่โมงลงไลน์ว่าไงconcern กิติจูฮิจยองฮีconsider หุ่นกี่บอลดิ้งขนาดเฮกเกลกัมวยไต investigate independent inquiry committee โฮฮิจยองฮี consider อันบอลดิ้งวางฮีตาสนอมินอีเซย์บังว่าจูฮิจิฮีกี่หัววางตัวนั้นสุมินจี Game of Thrones เฮกติวเฮเจอาจีจูล้ำไก่กิจูนะ85 days student โฮ ransom อันก็อยู่ว่าอาเกอร์บุยปีละว่า85 days จันงั้มปีละMU shut down a ball wa ahin la achei na hi chiu hi inung ve na hi le amu phat chum na dingen nepotism ama hi chi tu ding ama hi chi tu ding ki ti na ho lungput nga na agitation ana ki bol hi ti so atsumin administration di ta phata na tua administrative chule financial irregularities ki thi au me ti tabang khana ki phinnom da ne akila awanga chu asunga to na sei ho confidential la agreement a ja ho he na hele ata ba chu lungdon questionable tam ta amen ke pa men aba nen len chong loi question kan to nom che hele 2005 MU Act 2005 dung zu ya he VC in the joining report about jawa MU 2005 Act no ya hichi Manipur University Teaching Association le Manipur University Staff Association he thai ding hai poi ya achu chi he ban ball khum na order jong hin so in na hichi he VC pa in order la so pa he valid mong hanam nang ma mu da na ki pa men na ke mu da na hin university use hin amale ma ke wai hom na ding khat ordinance ti khat he nei so ke ta bong kho hin hichi ordinance a hichi provision pa he kate provision a hi musu ding le pha musu to cho compulsory organization koi taw tan na muta ke ti ho musa ke ti ho hichi provision a cho ding dol hin hichi provision 2005 MU ordinance a hichi provision pa hi musu musa le muta hi anom lo dan hin hichi case chu an la hichi argument a ko na cho VC pa hin musa le muta cho hen ben kha hin hichi chu VC pa din muni event na la hoi se lai event na la chon amaung hi chan gi ma thim mo na ya ni poi ti pa chu mu do ke ai thei kin na e chu keloi khom na khat association khat ding a hela chon e chan gi ma na
ke vai hom na elo dan le molin akana asot nga in hi chi pa chu anam lo ji a chu vc pa thil bol ngi adi moi ki mo ti the lowin kamwe ke mu danin Okay, thank you very much. Abana pu helun komakan sainom chahile. Memorandum of Association chi protestal hall HRD in kinup tona na nei dungju yowa date 16 acho. Dungju ya chu leave Epi-9 30 days ki pe ahi in. Ahin la it's all jo se ki how now memorandum of association na ki how now jo se pal ke a tu a thil hung chi ha pa he chi he tu in agitation he atha be akapat kit dingo he in protestal ho hen gi na ne yoben chi he tu a sayo chule date 4 September evening nin ha chan ge ya chi MOA a kinup tu na banga thu a chi ha lawa a hi le agitation strike kapat kit di o he tai ati in chi he solve hi ta lawa hele ichan ge ya problem mabana hungum dinga na mu amna ichan ge ya threatening hi ana mu am hi protestal hogi na pa he chilai ka sun lungge han sai te ki pa men ton endon into do cho wan sai ma banga memorandum to MON ti mention bol banga cho kat ta ne banga to hi amon threaten bol ki no hin jinge that for that ni kha ge te mu hin je hela most likely he to sai mawa to VC pa Epi-9 hen asan pi ki loading hi ya cha he lungkham pe pen he student community ho denga lungkham pe pen hen tu ma sangje mayong to 6 semester ho result shot ta phone lo ki phung do thelo om de ne ya tu nai cha ki phung do be ma ya ala lang khana mo he kum khat lang career mang ti tan ten a chu keu chu to lo to MU a master sim ho final semester ho ti ta ute to amon koi tamang MPhil bol nom research bol nom MU sung hen lan mun dang da chi nom ho denga boi hoi le jiang atan si sai ma banga chu musu ho di man nong teng le to Epi-9 ho thuong chu ta loi tan in on sai tan no tan on sai ba thei chu na ne yong le chon alang langa hi mo che u ti de na banga he to a he lung kham pe pan he to a he Epi-9 VC pa hen la ama nung chon ke loading to amu ta le musa ban hun bol ta che mo hen jinge pha de pe u ya chi he lungi mum ta he police ki ti he law and order maintain bol dinga ki ko hi ya amon protection bol wa hung violent kha wa le chon amo stand off hung hen lan le athi mong hi ola ke sukha boy hung hen lan le chon to 85 days anga hung kho che dam te pa he lung kham ta chi ka sei no men okay ke pa men tu in pu sai boy ko ma indo na hin nei ke ning gatin Manipur University iti hama ke pa na boi na he a ke khan ta poi tu a he ivet diu kha so IGNTU kiti Indira Gandhi National Tribal University kiti kha jong Manipur ina yoben na regional campus khanen chilanga hi at sum ho tribal mipi ho adinga very strong repetitive khat na hiu to kel hana cho IGNTU langa hi chabanga focus bol nga hi tam to a he so le kaza da nen to a he fully autonomous hi na dinga at sumin dilthi jong tool ball trading ti lungel jong na nei beti ki jan ji ka la hi pi lungel na nei wam chan na chil hau tam pi ham na ge lo he hin ka sai ti mo IGNTU thu yong ki sai dinga hi le hin lung si rum ta jong hi tu hin ong ki phu do ka jong he kum som thin na yong he September date 9 le khun university a ho 10th foundation day manding ti program jong go noi le ki lo me tu ahung university Manipur University ahung boy ting la hin IGNTU pa hi gel do ahung mum ji pe dan khan in kam mo en a hi chu Indira Gandhi National Tribal University jong hi khat be discussion in jong kan sai tan ahung pot to dan pa he Manipur University hi state university a ko na Central University a convert a hi ding kun a hi ding pat a chu Central University norms jong ju ya reservation is zanam khat Central Reservation norms a chi ding pa chu state state a ST hon i phat chom pi lo ding ji ba chu Central University a convert ding jeng yo chu asmen post an ke bole an ke bolin hin la thil chu pressure san be se ji le kon Central University hi ding zo dei da di ham ti kha jong me ai bangin I ho ding a chu reservation mang ding pa chu an ke dei lo ji ba bol hi ki ti bon an ke ti hi in ai ya chu apet adinga solve dinga chu IGNTU hi in pio hi in la IGNTU yong hi
full fledged ai lo independent ta zong hi kit pon amar kan ta ko na rule ki bola IGNTU regional campus Manipur ki ya hung ki hong mai mai hi ji chon very limited hi in hiya hi chi hi tu boidan ho to hi ni ve ji ti nga hi la hin IGNTU hi full fledged university kha hi do sa ding ti pa bo hi option ham ti jong hi aung ki gel ji ne ha so me hiya cho hi chi university full fledged university hi na ding jong time to time apart sin jong government hi lang HRD hi jong le pressure ki bol jing in tu nai cha Manipur University boilai jing yon chief minister pan jong HRD Ministry of Human Resource Development and lekha na ji in IGNTU full fledged hi na di lekha na ji ne hi chu hi in abana ki sei be ki da hi le Indira Gandhi National Tribal University ki ti banga amina tribal apan banga chu ho tribal phat chum na ding be se tribal holding bo se ti na yong hi di pone hi chi act to Central University chi chi hin MU to ki bang cha hi bo ne to a chu a integral ho ma department a hlom na lai ji a chu boi lo thu he in phat hung chi han lang hung pi thing han lang hung khoi le yu to a Manipur University a I boi na ho jong hi la yang hung boi tho tho di ya chu a sunga chun at sumin jong zat zat ki gelin university full fledged university hi masanga hi precondition ko ya demand phat le HRD ko ma hiti ding ti so boning ki sele nom lo ding hi confidential dong mai ji chen reservation chung chang hen EPP chang hen le e holding a phat chum na ding a precondition khat ko ima sara ban le demand boarding ti chen ge chu at sumin sunga ki howin tu anai lama yong hi Delhi chi ding ki ti chu injuan an sai bang chun lunggela ki nei in a main agenda chu le main agenda ki ti le main agenda ki ti la tam ta chu main agenda Manipur tribal ho issue tam ta chu ki pudi hin hichila bang chun IGNTU full fledged hin ading jong he main point la chana pange ti chu ka sai mo me to an sai ma banga chu IGNTU RCM Manipur la pa he reservation ima jong ST ho atuma kitampi na chum jong lo hi chu cha hi ya le chun department hong tama na sai ma banga na so le intake capacity ho student ho hong tam ni le MU to adin mun thakhat hong tho ding asu tia hele chun MU issue a ko na chi IGNTU credible pau chu akan na hong lo ding tamang kha no men ke pa men to in len chong loi ko ma ka hin sei nom cha hi le to IGNTU a hi in Manipur University na dia Manipur University tu lai ta ki sei khat chu bi ham ta hela why not local VC why not VC from local na people kiti ichi race ke bolen tu masanga jong IGNTU wa general strike 1 month long ke bola yang chu ipi bola chu direct pa hi outside mi ke la khal ham local mi aji chu gamdang ho hi ni ho local situation local context pa head ji lo te ngol administration wa he boya boy khat aw men na chi chung cha nga hi tua yong race ke ball hin MU chung cha nga yong he chung cha nga hi pi lunggel na ne yam ai khat local hata be a chu poi mo mai lo wa hele local hi jong le it's not an issue problem len hi poi imai poi na ti am na lunggel ga so ke ma gyal da na hin hi chi VC hi local mi hi lo pa he event na la hin hi chi state danga case in state dang in tabang hi case ani bs pon a to state dang non is university dang in hi ani bs pon Manipur Nagaland event kol hin hello le Mizoram event Nehu event Tezpur event adang dang event hi che hin mainland Indian ho hi VC ha hong na hong ven ahin la mo hi boina kiti hi om bs pon ahin la ho Manipur hong kiti teng len hi chi hi boina pa hi om jengin local mi VC hian ti pa hi ki dei sa jing jen hi chi pa hi vet nal hen thil hi group khat in na university khat chu control tang NTG pha len jodan ka mu in am dan chu tu bang chun MU bang chu isu piti ho na phai cham mi ho han na hin amon hi chu am hon VC chu local mi hian lang le am ho mi hian lang le na ichen game aphat chom pdm ti pa engla ko avet va se wi mai tin lang ai se banga chu tribal university yong chu ai ti ma chu in tu da di chun thing hang mi ti ali ni ti tak na ai cha chu local mi hian iti khu thil lang ai pon ai thing hang mi ai dei ai interest sei thei ding hung han ti ta bang chu hin ka vet na le hin ai ma interest chi hi ki tu piece an aleng do in na ke wang chun hoi la hel IGNTU hel MU hel mi chu qualified hi a na ke vai hom ji chu team hai pu bol chun ke wang chun
VC จู call hi han lang local mi hong la ko ka sa poi ka dei na chu ki bang tho thoi ka ti hi chi local mi ai local chon na hello culture to ki bang lo in VCA po ji wa thil buin ka gel poi e chu state lang hoi na lo buin na ima cha to po Manipur bu se he ti chu keima mu dan che he ka ki pa education langa wang hikin jong chu ti ta in very important hai poi ka ti na ama wang chu to Armed Forces Special Power Act no ya mainland India lang military official hong ki sol ho wang adi ta local context wang phata he no ngai ka ti agi hi na au min na education le adang law enforcement lang okay thank you very much sabana helbun koma kan sei nom chahi le ministry HRD ministry in committee khat inquiry committee khat ana sim hin chewa cho che khat Meghalaya High Court T Nanda Kumar le MK Chaudhary former vice chancellor Tezpur University na amani lam kai na ichi committee ki sim pa he date 6 September a he ki pending a he in ai le ale chi ki pat masanga Epi Pandeyin joining report about ho hi ichana di anamu amelo di lo mo anamu am chika la chun sei te protocol dung jia sei dinga wang he inquiry commission hen akin ni chai phot 3 hen lan da wang ton hoi ding dan hen aman nong to some extent protocol wang su ke ti de tan ten Epi Pandey no chi chung jang thu a he hoi langa ko na chu ama en joining report cho pe thayam adi ta chu inquiry chi ha sunga chu ama VC cannot be in the university he a chu HRD in 1 month 30 days leave api he kiti inna ai le tua date 6 September which inquiry committee ki pending a chu itida na chu VC to a joining report about la koi ham jong jo ban about khom ham organ association to kisai ma banga wang chama no protocol wang he bol he di lo he tan che inquiry commission jun EP hen lan le jon a bol ding duty ji chai pot hen lan le sa chaman join bol long bol hen lan aban cho step che lan le jon hoi ding dan hen ama yong se thep mon he protocol khat wang su ke ti de se thua thiam moi na ti so na ai la sunga hi ichan ipiam khat support na nei ji a ta banga hi ham ai lo wa hi le ajim lo wa chu joining report ipi pe thai ding ham chi ka la chu ipt na gel ihan ma bangwa Ministry of Human Resource Development ma aga sunga thakat he on leave a ko hin ale to ama ha phat hong ke sai pha na he that one nia chu joining report aman on bol ke nin to hi to mention na bola sai banga chu to inquiry commission member 2 member commission in that 6 a hapat ding a hin IP chu te hen lan le chon to inquiry commission ka te ni hin inquiry chu phatan bol hen lan teng la chon ama chu pan pinong hedi pon ka pan pilo ne ong hedi pon ama thuti pa jong ke ta lang hung le chu hoi ding dan ni hen cha protocol khat wang su ke ai ama wa the mon len ta khat tai chu ang teng la hen ama hi center langa ko na yong he amin chen wang sei da tang ka ting koi tong hen connection pata he thu ta nei dan ya ta ma ho deu lo ta wa pang da na he om okay pu sai boy MU Act 2005 dung ju ya ajawa len jong similar question ka dong ta MU Act 2005 no ya hen to a employee ho in association ane ni provision am poi ti cho VC Pandey ne sei na ale mutale ma chi khat ipiha mutale musa he khat teaching faculty representative hin khat he staff representative ma association heiste ni he provision in aphal poi thai loading he activity si ma nei thai loading hu giti ne chung cha nga he pilungel na ne yam chule chi amani he aphat na tam ta deng hi ji chu welfare na teaching teacher ho hamai lo wa le staff for welfare promote bol na dinga association hi che ji su mang dinga pha hamai lo wa le jing le pha ham chika su na lungel sai te university to na sai pen 2005 ek ho chake chu hoiten aware chu ka hi pun hin la ke het dan in wang chun university a hi student union ki diwang chu hoita define ke bola ji hi na university student union teachers association staff association ki ti hi thai lo de he jong ki ti pon tin de he jong ki ti lo de he ke ma het na a hin la democracy country hi in
union sim association sim chu miu si right hi chi wang chu hi le sim mona di be se pon te tia chu ka ek chun han ti hi jong le hi han han ki ti na yong lo hi ai wanga alang pi university pa ma pat hen be dinga chu democratic country hi ja chu everyone has right to form association ki ti Indian constitution mo ya ho hi chi kon a hu thai yang lo dem ti yong chu kai ma long ye lai hi ji chun om jong chu Epi-9 in amo kha jing yong chu hung di pon tin a hin la amanan bol na pian choi le chun teachers association hon outrightly a khat ama confront bol pa ji ba chan bol hi mai thein tin ek abang chun teachers association staff association de he lo de ki ti na bang chu pon te ti ke ma ta san he ke ma ta san chi chu he so ta le inzo a loi te ni nan do a supplement kan bol nom na pen so VC local mi hiding ki ti ho so hi chi chu ke gel dan in bang chu a hi thai thil he pon a qualify a criteria qualification chunan pu din he hi tia chu local mi de le state university a ile khil le hi yong chula hutile hoilang Epi-9 hong ki sol dia hong ki sol lo ding state university a anung koi ki no mo le 18 mon rule ta ta ko lo pi so chi chu khat hi at sumin amo local mi officer in koi bin ai lo le pi bin ki ti pa hi le khat be chunga chief secretary su chu hi ding ani adang awa chun ima ki sai khapon hi chi jong chu non local chu chief secretary hi thei lo di he ki ti na ki sai hi pon tu tua appointable chief secretary pa sa nga senior zo local mi o me ji chun ama chu pe ma sa bin ti thui bo he local mi pe win lang outside mi chu senior zo jong la do seniority to maintain ball bin tin hi chu na ball in tin hi bo hi VC jong chu a senior hi apang ding alom hi ale pang ding hi local non local thuam pon chutia local momo de wa state university a khela bin ti pa chu hi exactly pa chu kan bom na khat hin sei be ki len zo kan bo ki pa chu Epi-9 hin protocol su ki ekiti he twai aman joining an ba pa he ji a chu topic jong chu absolute disregard of MOA memorandum of agreement kitia media hon agenda chu create an bolo hi bowin na lang khana chu asu ke ta bi ham asu ke ta bi lo ham ti chu sunga ki bul lo la hin even na hi le hin ama leave an pi wa 1 month ki ti he amo yong hi chi ka leave ama pi dan pa hi thamat confusing bang chu me he ya chu ma hin date 17 ya chu 30 days leave ki pi hin date 2nd August ta cha 17th August 16 August amo agreement a chu preferably 15 days ki ta le hin similar than 15 days ong ring ki de man joining a bola he aya chu man protocol dung zu ya chu kalifa ki chai dai ti so ya chu joining ka bola hi ti so ai la na joining nan bol kit wangin leave ki la ki to ti wala pi ki le ki chai hi ha saving thilum lo he ke ga ta nen ichi ka la chu situation create ki bol gut khat ta banga ka mo he aman jong ami hi na chu intentionally ang joining an bol mai the hi ai wanga a leave period ki chai ya chu join a bol hi in inquiry ki chai nai poi ta pi ki du jong le chon ki chai chi chu boina chu ki chai ding in ka gelin he ya chu ama hitia media hitia flash ball je no chu hungdi be se lo ni ka mo in aji chu ama leave chu ki chai hin extend the ball pi ki extend a leave a chi ki chai he ti chu kan sei no me ke parliament tu ina banin lin koma kan do nom chu tu Manipur University boina crisis pa hi piham aji asunga hi piham khat dinga na gen mo lo mi pi ini mu picture pa ha chum hi dinga na gelam asunga hi thilum dinga na gelam te ka na reservation issue ho zo to yong hen kirele nin ta tia gen mo na na yam longel han sai ti sei ding wang chu ama ma en na choi sensitive ma ko hian hi jong le hi chi VC Epi-9 kin no na hi kin ga gyal dan hin thil jo si ki wo ma kin no hin tin kam en lam ka nai se la chun kum si le boi nai nei win na reservation na boi win ai lo le entrance hovel nyau cha chan nong boi win tu bangen MU vela ki khop na ho bang sim thei loading ki ti ho bang ai lo le student organization hi ya MU head pi halang head pi hi yo le student mina ki MU mina student ki kiloi khom na hon jong tham facility campus nga amho ki mang thei ta lo din mun hi tho hi thil tam pi hi umin cho hi venal hen ho en public ini mu pau sung
pa sung langa jong hin pi ham behind ai pi ham khat hin de ham te kan reservation ho ta bang pi ham na adang dang ji ho ji ayong hi kimi khoma bc pa hi chunga hi chu ham ti gin chat ka gel dalin am ho hi tu ta dia musu alole muta ho musa ho allegation api dan hi tiltam pi seven na ale mu hi ya block hi night club asu tai te ho ta bang alole bc pa hi live chin op nan ne ti ho ta bang alole ama hin contract ho hi ama mi head book api ki ho ta bang alole financial irregularity si clarity si tampi au mi ti hi allegation tampi men ka gel dan hin ken ka gel dan wang hin mi khat chu alole to mun nei khat chu themu hi len ken ka gel dan hin ai din dol bangin am dan chu FIR ti thiam ju dan chu ka ti thil bol mo bang ne yala chan police case ti thiam alole ti chun case in ki pan han lang ti kun chi han lang la thil hoi hi ding kam un ai wang ka agel dan an ke ma alu su tu hin den na adi hi mai the di long hi mai the reservation ki ti ho vel alole thil dang dang ho vel hin ha ta hi chi vc pa mu da na hi hung chang hum kha dam ti pa hi ka gelin e chu kumba san jong i boina champion vc pa hi thil di ta tong thowin ka gelin ke ma gel danin ai le hin hi cha hi chidin mun he vet wala chun mi mu chu mi zat ki hal hin community khat dinga chu na til amo interest da vc pa chu thim bol thailo di hela chun til dang pui option dang lo no di hi ti pa chu agel hi jing tham ti hong ka gel kom jin e chuna point wise a ki sia la chun shading hi atamin chule point wise a ki sia la chun til tam pyong ki sei ro thei de hin e chuna point wise chun ka ha sei num pon ei wangen ka gel dan wang reservation hong pangin te ti hi nasatan ka ging moi e chu vc pa hi hong tuna pan hin ama hin thil hi dan di ta tol di pa hi agel tho ben thing hang mi te ading in thil pa hin hi chu pa hi kon khat ding a chu thei dam ta hi ding in ka gelin hi a chu ama kino vc pa kino na hi point ka se heloven ka te langa mon allegation api point tam pi hu hi chi pa hu ken thu pia ka kisim be se lo ama langa vc pan thil ki khel na tam pn sim ding hi chi ki cha na he ama hong ki target khai dam ti pa ke malung gel ka se to he vc pa administrative le financial irregularities ti pau pansa hi wang wa chu chi pam langa jong hi kichung nun chu le thil dang dang asat pa na he na hop thei hop mai hop sa ding a tiu ta bang khat jong he mohon sei hi jong le mi pi hin ki he thei khat au men ki pa men aba na he lun ko ma kan sei nom cha hi le mu boi na hi last 82 days lang khat total shutdown Manipur University chule anoya affiliated colleges jo se Manipur la na ana omen result jong jan ni khat bin la dung tabanga hong ki phong do ana la graduation na hem asu to hi chapang ho stu sim lai tam ta he hoila ya admission am diu ham hoila ya hall diu mu win to that 4 September le strike aban jom kit ding wa gi na ball kit no jong aumen chule chi ka la ka sei nom khat choi le at sum hin chule sum ho ma sanga joint tribal bodies kiti kha jang anomen ya so tribal ho to ta manipula protest ball ho si jong hi ha indirectly a chu two opposing groups ta na om hi na hi chi ka la hi na mu da na hi chi phai cham mi le thing hang mi hi chi mu issue ji a he distance gap hungom thai dinga na mu am ji ka la sun lung gyal hin sei te good question to nei do jo question hoi ta hin to ma sei banga chu 85 days lang shutdown ke bol hen hong ke pat tila pana he khat be mail ho to ka kinil sai chi thu a he kinong ka sei pe pe hen chi hi pros and cons of patan wait bol welan teng la to stakeholder yo se example like say le at some case so general headquarter hoyong he cancel bol wen lan lewang chon center langa mhrd lo ugc lang in nong tamat angai thei ding ala thei ding hetap kana sei pe pe hin sai mai le kichi sa ka din nil ta hin ne la wanga cha sai na chin ka zo tho tho hin kin ka sei chu tribal to mai thei te hi khen ning ka ti he poi ai bo cha chai hung ki bol han lan le akala misunderstanding pang thil khat tan tin amang pen ding hi Manipur mi adi a student community mang ding haji kas kan sei pen jin IP theme gau ki lo wanga to ai sei ma bangwa 85 days athona shutdown no bolwa to tu nai cha ni li nga ma sang be ma to 6 semester result out be ma hin ale to amo hai koi tabang gampa ma chinom ho ding au chi thei ta lo ateng le to Manipur University ki ti hi naman Manipura thinglang valley te talwa he
ตัว Central Institute หอ example อะไรก็ใช่เลย Janims หออะไรเลยตัว RIMS ตั้งแต่ตัว Polytechnic หอของ MU affiliate ที่โซกันเห็นอะไรคุยแต่บางหอลังอาอีพีพอ research บอลลมหอดังบอลลมหอดึงเอาที่ละต่างเดินขัดมาตันชี้กันใช้เปลี่ยนเป็นจะ point กันใช้เป็นตั้งแต่ตัวนั้น JTSB หอตัว mention บอลกันน้องโจก็ใช้เรื่องหออัดซ้ำหออันซ้ำเลยแค่โซ general head ก็ตัวรอนน้องจริงตาที่ทำ mature ตามันน้องมุสุ advice มาอภิโอตันอาชินุงาให้ตัว JTSB กิจหอเห็นหุ่นกิจสมดุลกินเอาเห็นเทียงเป็นอะไรที่งาบางไม่ทอ JTSB หอสงาบางให้ลุงดำลุยโลเห็นเดี๋ยวที่ดุงามัน protest พวกขัดบอลว่าพอขัดเยอะเห็นแต่ละมาสังเอาให้ไม่ที่หอขัดฟอนเห็นบอลเล่น JTSB หอทูให้ตัวมาจนอาเซียบางตัวเซ่ลูกไปจะมาเห็นตัวเห็นเด็ดล็อกอมตายาจมุสุหอตัว JTSB หอให้มาเห็น negotiate บอลละ amicable solution ขัดปูลุ่นดึงแต่ละจน VC ปาลาจนไทยดึงอ่ะทุกตัวเซ่เห็นมาจนอาเซียเซ่ลูกมีผ้ามามีผ้าตายเคยสร้างกำจังอาเซียนเรื่องกันมาเงยรุตตาหันตากระโกจีเห็นไอ้จูเกันน้อง JTSB involve ก็เห็นลูกยาจูอันเกันน้ำหัวตัวอิมซา connection กันในป่วย tribal student organization ดิ่งอันเขาปีดิ่งเห็นแล้วจนมีนเป็นจูตัวอาเกษมาบางอัดซ้ำแค่โซ general headquarter เลยอันซ้ำหัวจูเขาปีนก็ที่ปีเห็นอันเดียวน้ำหัว office สองจูมาสังอาฮีตัวนิวลมแลนด์ tribal market หาโนเมนตัวอดีตมาที่ tribal institute สอนตาวิตาก็ใช้ปีเห็นฮามอนกันเทกับบอลฮัมบอลหรือฮัมบอลจูเกันมาให้ตะปุ่นย้อนหลังกัน advice กับบอลถึงพาจูกับปีเห็นตันอันเดียวเลยที่วางเสร็จตากับที่ตัวฮีนั่นใช่มาบางไงฮีสู้พี่เขาตัวภายสมาแจ้งไม่เลย majority ว่าฮี emotional ที่ดูฮะเราละมัวฮีลีลาเดมีที่ดูฮะที่เขาได้บอกพูดเห็นสู้เสียอยู่อัลคายูขัดในจิวเองมาสังเกตมาอย่างตัว assembly session ขัดลาย storm ball ยังที่น่าว่า police ตัวคิดดินเตียเวนเจ้าองค์สู้ police จนหาตา restraint ที่บอลให้เราคิดสุขาที่ตั้มตามุ่งดิ่งเหรอที่ด้านสู้มัวเห็นกูเพลากับเสียอุตโลวาทุ่งเอโลตั้มต่างเสียส่งอาบุหรี่อุตยังเลยที่จังหวัดตรงอากาศมันขัดด่านเฮียไอ้บางอาจารย์ผู้ลิสเห็น student มาฮิยงนั่นที่เดล local มีฮีอาจารย์คนที่เทศนาจะ restrain กี่บอลว่าประเทศลุงเสียนาที่ทำหาตาบางสู้ casualty หัวบางอมโลสู้กี่ป่ามินที่ดีหินไอ้บางตัวลุงข้ามอมเป็นตากที่จิงาฮีมันตัว deadline เสร็จบอลเป่าฮีตัววิสิปาเห็นละฮันสันสามโลดิ่งเฮียคารวะห้องหลังห้องปังไตไตกิดเดียวอากาศอะไรที่จัดลงไปฮีอามินเป็นฮีหัว student community affect ball ครับส่วน number 1 เป็นตาตัวเฮจีฮงจีอาลเห็นจี hill valley ที่ทำเราเลยทิ้งทางมีตะไคร้จะมีกี่ก็อะไรเฮกินอมอนห้องสุดดอกไม้เทดิ่งตะบังลำปีขนาดมีเห็นจีเดี๋ยวทราบเป็นวางตัวมุสุแฮนดันอะไรเลยตุนิยองเฮมุสุแทน university เฮ stakeholder โยเซติดตันที่ไม่รับไปบิฮอลเราดังน้องเขาอัดสมองจีนไว้กับบอลเลยที่โอเห็นเกี่ยวกับกายาวโลก็เชี่ยวโลอยากจะทูจะแก่ตะปนไอ้พิจารณาเลยจีวางเห็นพอตอน protest ball เห็นกิจดาบผมมันเอา democratic right หลังขนาดใช้ถึงอาจจะให้นายองเลยจ้าฮีตัวอากิใช้มาบางอาจ university functioning ป่ะฮีอาจจะ student เขา career เลยจะป่าวางให้สู้บ่อยได้แล้วจะวางเดี๋ยวสาตายcái pa men chỉ chung chang thua chu gas dang ten ni pulin le sai boy supplement neo cha chanan bol han ding ka dei emi wa hu valley hobo kai hepon emi hong kai hin research scholar jong chule anoi langa master level jong tampi ma hin na cho hi secure hena hostel hin khowa ema yo si recently chu thu ki ja dana ba le pe ha ipi ham jong ageng eti thu ki ja na chi ka la he lungel han to pu helun na sei chu supplement hin bol han te ken ga sei ta di la ngai pa loi pan jong sei nan te thu hi gam pa ma kon la iza la kon aging nei di set ji dang jong emi wa nei na experience in sei ka hi en thu hi thu tu boy ma ma ji he thowe tension chu kini ma ma ji he thowe e chu community kan thil khada dei kha chu khan dei luk dei dei khan ani ji ichi ho society manipura cheng ho complex da ni kati ichi khan dei kha chu khan in an dei mo khadinga phalo an hi dei dei ji khan ji ichi din muna hi amon dei mo kha chu i ho dinga chu thil pha an hi nom ji ichi pa hi gate bi south ta khan wang om sa hi tai ti hi kyong kanomin a hin la mu ve la ta khat le khat ta kino to ai le ka si ki thana ki tiwa hi kin ka experience base point ke ma personal experience as ko nei hom jula ke he point na hi chi mi dang au chum mai thein hen la campus awang chun cham dilin kim thowin khat la khadong cho ki ho thowin ain la ama salaya education ki palaya chun ithia ama nup la da loin mi ta hostel la chi a mi ko do a pandiu he
izau di he education nai pan di he izau di he tai let's say of Manipur let's say of Manipur University ki ta ke sei pa he hi chi mi abang bang dingin compulsion on hi ji na abang bang dingin it sei da thilpat ayong lambang bang dingin pannom lo na din mun ani ji ni cho ki khen chu hi win he ji din mun a hen hi then lang MU community in til khana bol ji hi jong labang am ho mi cho voluntary na voluntary ne hung do han lang thil bol han lang lagun thil hoi tham ti pa ho in hi chi ka cho thing hang mi te hen hlang pi a cho to i ma cha ke sei lo in vc pa din mun ha i ma cha ke sei lo in ke ho hang pi a he ki kang se ji he de dia mu chu te cho hi chi din mun a he khat chu ada du ya cho ke pan sa go na la chun ke hil hi di tabung ku dom jin hi chi pa cho hen langa ho na MU community hon musu ho adang da hon ipat de til langa ho ke ho senior lang hon thing lang mi senior lang hon na pan lo du he chiong che ngai poi ki til chi ka ho ke khil la khu thei ding hil bang chun chau khu min ten adang awang hen thing lang mi phai cha mi ta ki mun da a hi chi agitation ji a ki mit thip na pa he mu chang ten na mu chang ten personal ten aum poi ti he ka sei no me Okay, emiwa tu campus sunga nahi in na say chu very good first hand information report nahi in na la rumor wang chan ke jatho wa hi chu hostel la ho strike ki pat lai ta chu cooperation api nom lo je vini pp hamna asol do no ko go vine lo wala ne la cha ma sugan thebiti tamon pusai boy chi ka la nang ni pilungel na ne yam hil phai cham na thing hang mi ki gam hat na dinga chi MU crisis factor khat hong dinga nagin mom nagin chan ke ma gin cha danin wang chuti be sia thing na na phai cham mi ke to mo na ding wang chu hipon din hin la hi chi jong hin na sata mi lungthima na cheng dan ding khat thilong hung hi thei aji chu Manipur University hi ipiti hami so bi ho hin tribal ho hi aji chu hijilai university a ko na he mi o si thi mi hung zil diu mi to hung ki ba na thei diu mu na hi ja chu hi chi ho to bang facilities ipp ho hi ho ichan sa nom lo tam ti khat yong he bang ka le hong mum ji tu tu a Epi Pande vice chancellor pa ki no to na ding a confrontation la ji hin wang chu tia ki tu mo na ding ka bon a hin la hi chi sa nga lien zo hong mum thei hi ti pa zo chu hin ke ya ta na chu ta le hi chi pa no do ding na zala hi chan ge ya agitation ki bol jong hi reasonable ka sapon 85 days and student ho university ki chi sa ta lo university ki shut down yin hi chi hi expensive base el hom ti chu he ke lo ya aji chu to azong hi date for apa khu hin pan ki leo piti tam to hi abai pian chu ele chun Epi Pande concern authority a leave extend bola inquiry bola ala chun damna pian chu hi nante a hin la hi chi ji a hi another indefinite days MU hung ki shut down ki ding bang chu chiwang chu at so min jong tolerate hung ki bol zo lo mai the hi a chu ta le ka sei ki nom ha chu hi chi Nagaland University a hi ta bang issue kha jong he no me to muta hon teachers association hon pa hi Epi Pande virtual vice chancellor ti cho ata sa presence lo ema gala ko na hi ti hi chi yong hi Nagaland University a yong VC pa chung changa no do na dinga na ki phin na so ta na ki phin lai chun Delhi a ko na Nagaland University cha vet sai apart to ki people le university lu thi jong le an bol thei ding khat hong me order to issue bola secretary khat ta to ko ma pa khat na a bola university on rule and bol hi chan ge yong chu hong ding ai wanga muta in confront the bolding MU community in loser will be the students this will ye to along he that lo hong ki pan ki the na a ki chai nom lo wa education hong ki pan ki the a best things to a best ding pen chu hi le bi ham tia he le a phat na lama chia education na nga lut ki ta lo wa Epi Pande jong a lifa ki chaya he le extend bol pi ki lo na inquiry hi gang chala inquiry jong ki pan nai poi ki ti hin chiong hi thil kho ta kha chu hi 17 dia order po re tai investigation bonding committee 2 member independent committee cha apan nai po ve ti thu cha ki za in chiong chi than nang hi le a phalam chi zo lo wa le hi ti ai ki tin dan le wang chon I phem kha chu hong su thei ding thil kha yong he gen cha no me ti chu he to he tit for tat ki te dana na pe ham adi dei na hi ta lo ki chung nun chu na khat langa yong hi dai wa di bolo tam te hong gin mo lo the hi po ai le tu 80 more than 80 days shut down the student ho he
Kerala hi pi ti ding hitam tu nai cha tu ka la cham khat emu a hin hon sung wen result ma an so wen na graduation a BA ho a chule BSc sia dang ho a ale amo hitwa huila ya admission amu di ho amo chung chang Kerala he pi ti ding nga na mu pu ha lun hin sei ti mo to ki sei ma banga he university ti dam master course ho he sesani India pumpia he July August ake pan so ka hen to August ki chai September hung lunga tan to he ale tu nai cha ni li ngam masang be ma bo he to 6 semester ho result out ball hen declare ball to hen ai le ki sei ma banga he mo kum khat waste ata cho to ha ball thei pen ding hi mo hen ko be ading anga di hom lwa le phat nga na cho course dang dang ho ball di bo sti ti tan ten chi su pa so kan sei pen si a khat be sei manga so to MU isu hong ke pat ti la ya ho sit ma sanga he abi argument ka ke bol lo ya ke no ka sei pi pen ji he cho Epi-9 ka lung sit ka pan ti he pu ama thep mon tam tam nan ten but the thing is that nobody is a criminal until proven guilty cho cha cho ep hanan le chon to inquiry commission in no ball ding duty ke ball hanan tel ho a le chon UGC lo le MHRD lang en center lang en jo he ha ten pressure ball le pa som jo ding hi ya hilayam hon university sunga ti tham lol phai tol sung phai sunga thil tam ta boina ball wa le hen boy che ding teng le hen at the end of the day the losers to student community bo he kan sei pi ajing yang ya cha he amo hen ching ki sawa ngo lo ti dam a het thei lo ti dai wanga cho argument wang cho kin ka sei jo di ya wang cho izol lo tan sei ma banga chu yal le hen to Manipur to college in chai ho to he khan khu di hu yal le lung se rum ta ha thona kum khat ho BSc wa ta jo chi ipia ham ti le hen to musu ho bana muta le musan support hon bol ki no alang khana he Epi-9 yong he all mo lo ta pang sai san ki ti dan ai pawa ke sei le hen ma he ai pi chu hen lan le chon at the end of the day the losers are the student community ju yeman ka sei num pen chu exactly right at the end of the day students are loser hi na ai le to hi Manipur University omen chule DM University omen IGNTU chule Shanghai International University omen ama ho hin accommodate the ball na thei dingo lampi khat gon thei ham ai lo wale I lo pha ham at sumin chi level la hi lungel khat na nei theo dingo ham na lungel ga sai tem I so more than I think 20,000 between 20 and 40,000 ki kala hai student ho hai boy ding dan in amta and MU win to in normal in class in Hong Kong hi ja ni accommodate the ball zo lo de hin na ele chiwa tam ta chu hui lang I ti ding hitam ichi ipiham VC le ama ho ke ka ki khat to ji a chu student hi ya chu at stake ngai ti mo om ding ham jika la he at sumen ipi student ho care promote ball na nga lungel tamang kinai le phan te na team sai team tu ta di ding chun hi tabang lungel ho bang chu kan nei nai pu win hin la even na hi le hin ipi lo di tam ti ba hi lung don ta chu hin at sum jong chun ki ho win tin ipilam panga chu way out kha chum di ham ti hong chu lungyal cha ki nei na ai wa nga hi chi to anan sai panga more than 20,000 graduate hong ki ding university is that jong le hoi la ya chu admission na mudi wa Manipur state sunga chu lungdan ta hi chi wang hi sum bo se lungyal in jong ki chai zo ding thil nga kam pon ai ji a chu hi chi to hi student is that am khaden lekha sim thasi lo na thil tu sai thei lo hi 1 year break ka chu ipi hoi lang khana ana chi do yong he thei exactly mi min ho kha chu if ti khat hom he na if university was not shut down then what will be his career ti khat zum cho to ang chu tu kuma university hi tia boys ya kum khat graduate chai hon kum khat break ala ka ba chu mi min ho chi chanam bana ki khial thei ra hum pa chu na chi pa chu he enjoy kan se Epi-9 la do na dinga musu hum ke pana abana muta hong lu na abana musa hong lu na hi chan ge hong ge pa hin student career hi zat hi asu boy pa expensive be se lam ka ti pa chu chi chu hong hi muta ho to ka ki muto he khat be hi ka chi ba ka ki ho li mo le amon jong in ma zo se hi thei nan te a issue solve hi le within a week time abona exam declare ka bol the he ti he bol jeng jong le mi ga ma lekha sim na di phat bang so ki le a ki chai ding dan in aum tan tu hen na abona student yo se le accommodate the bol zo lo di hen ya chu kyo nang ka se zo o zo bang so phat ta cha gentleman ta ka dei ka ki sei ba ka kyo hen
football pe ho referee Pakistan azau lu na EPT hi chiwa chu solution pot ham ti chu he teachers should be in the middle so agitation a chu impartial impartial aum diu a ki phino za vet tu diu hin ai wa referee ding pa yong a ge ma chu lu de chun hoi lai solution na ki la diu ti chu direct na amo to ki ho na ki sei hin anga di pu win achal chalin tu hi chi condition aum me ko hi ngo diu ham chu chu kin song ka ha sei thei ta pon he ta na se so ti in chaos ka kiti khat na laya satu thai ding talo lom changa boi tha yung ta banga ma he ai le to he amo accommodate bol na ding he lampi wang chu ha sathim hai ta IGNT wang ko department khana only 30 student in take capacity he cho chui ba na he lung danom ta ai le chi to sei ko ma hi len pu len chong loi ko ma ka sei nom chu Manipur educational institution dia MU student jong tam la pe ne hi chu ho hi ta banga boi jinga a hi le tu idin mun ho education langa higher education la idin mo la ta hin vet che ma hi outside le kha sim a pha poi suma lewe tia ina ki hil na ho hi pe la khang tha ho he gam pa ma le kha sim sa zo ai pha he tam zika na lung gel sei ti ke pa men nan do dan cho thil di ta khat ku hong leng do en aki gel ji na in ti lai chun phat ma sang zep jong chun MU hong kilu til vel ai lo le ichilang ma sang jong chun situation in environment in nom sel hi lai hen an ki sei ji en ipeni agam pam ke che ding ham MU ong ke kaya MU a ko na MCS gi ji do ma na to hoi ta ki ji do ma ti miu sin lung gel chu nei jin ain la tu langa hi ivet vet nal hen MU hi institution sang penai nei wang hen koi ma cha hen शेधा authority ti dha koi ma cha hen student carer mo mong hi agyal ko iti hi ke kam mu lo hi tai kam mu lo katina cho kum se le hi ti hi boi jing wen hi chi ke kaum pana hi ta bang hi kitu jing hen admission lai ham alo ipi lai ham khat len VC pa ke no do ke dei lo ta bang alo IPG ham khat dharna ke to class ke bang alo le hi ta to education hi ti hi jing hen ka ve na la hen hi chi din mu na hi pura एक किलोम कुप ता इलुम गेट इंगाई तो इथिल बॉल दियो छि चुके दा अलंगा तो कि इलो के पीजी ता हेजिदिन मुना hi मितम पी केरल हि के सुसियन का गेलिन जन बा ना तो मी केरल इशू छि ना खु तु जो इन के तले MU hi थेंगतन के से लेखा थीम ता खन लेखा ना जी ना चन का सिम दो ना चन यूनिवर्सिटी के टीम MU सी हुं खोम ना ला MU सी खत ला खत कि ने जो कि जा बॉल तो हिन को अनै ना थै दिन मुन सिम दो दिं मुन चो हिन ला tu din munai vet dan kam mudan hen MU ho bang hi university ne ho hi he chumun tu televen I hung khom win choma tingai lu ta chung khom he lam kalanga paung tu tingai lu ta phaya cheng ka su pi pa na phaya cheng ho ta tingai lu ta chung khom min ima cha he lu hian innocent ta chung hen a chai nan MU hung lu jil hen situation hi totally different hi zin mi mudana na mi mudana al mi hot na ki ti hoi pihi ki nung po ki nung ji in MU a ko na he ikerel pa chu education lama ikerel pa hi tu chu in tele ikerel pa hi tu chu in tele mi hi ta kum se le mi 3000 4000 pihi master ke chai sa ita hi ina ki nung sol hin a ki nung sol se chu thil da a hi po in thil tam pi ta nunga ki ko ya mu da na khala khat ki bet da na thei ding thil tam pi ki chun pi a ma hi ina ki nung sol hin hi ti chun ni khat le Manipur chu chamna so di nam ti pa hai ka sei no men ki kerel pau chu academic kerel pau chu thu im tel ka ti ki ma kon san dan pa hai kum se len mi hi ta hai thing thang mi ti taw te thing thang mi ta phai mi ki gal ta mun ta bangin aleng do ina ale phai mi ho chun tu pin gel po wen thing thang mi ho chu ikinung le pha la chu ne hi jo wang ke ti ji hin hi te bang lung gel in nei pau e nei sa chu o zo ho MU community e nei sa lo di do hin to hai chapang lo si hi alung tim asu si du hen hi chin MU hi ha ta ACMC no chule Manipur ding a he as a united Manipur ding a he thil set ta ni future a hong Manipur la education system hin chule high education pa he hu do na dinga sep bol na dinga tha bi a he Manipur la campaign khat bol la ibiti mong ham permanent solution khat I hol lo wa lo wang chun aboi ta to outside further education ka bol jong chu he sama ba Manipur la dong chu mi below poverty jing jong population lin ta kyom na lai hin na
ya si igama sa institution ho hi phatta peaceful ta without any disturbance functioning ahi na ding awa lungel khat wa ine ngai tan ki parliament tu ni schedule studio timing dung ju in I kha pha no ngai tan tu nya guest ho lai mon na phat man tam ta o na hin thawa na hongji awin na chungwa ki pa thu ka hin se nahi Impact TV agenda Manipur Noya Kuki edition tu ni iki ho now hi achai na he point aban ki jong le hin ki ho ki dingo hin montena hi che program hin ve jo se na bonovin omnoble mangpha